mun sang sanga tanga INP Mizo channel ngai thatu Songate inza in chibai ule voin hi January niruk zirtop ni ania in lodam tlang hlomem tun tum chu khothlang lam chanchin kan soyanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Russian President Putin in ka haya puang ta khovel mi pui tam zok chuan Christmas le kum thar kan mang zo to a amaro chu Ukraine rama Orthodox Christian te chuan Christmas an mang ve don chowani Russia le Ukraine rama Orthodox Christian te chuan January niruk le nisari hian Christmas an mang thina komenta na an Christmas po tukina tangkhan an mang vele ta chowani Russian Christian te hian Julian calendar an zuya Ukrainian Christian te zinga hian Julian le Gregorian calendar zui tu an om ve vea chu wangin Ukraine rama hi chuan December ni somni le panga le January ni sari te hi public holiday ani ve ve ni President Vladimir Putin a chuan thupek chuin Kremlin chuan darkar somthum paruk chung indona ti topri arem tia voin chun dar som pani atanga chiar tanin darkar somthum paruk chung Ukraine rama ceasefire an puang ani Russia Orthodox Christian hotu Patriarch Kirill chuan January ninga nimin khan Russia le Ukraine chu Christmas ni polin inka haipuang turin alo nora Ukraine lam chuan hei hi Moscow thangkam mai ani ringin an ring hlela Vladimir Putin ero chuan he thu hi ti hian soya puithiam za om Patriarch Kirill ngen na angin Russian Federation Minister of Defense chu ceasefire puang turin thu ka petani ati Putin chuan Ukraine thu nei tu te chu Christmas ni pol hian inka hai puang ve turin a soma voin tlai thleng hian Ukraine lam chuan thu chhuak an la nei lova a han pa tak chuan an puang du kherlo mai thei Volodymyr Zelensky chuan Putin angin na hi changin Christmas ni pola Moscow in inka haya puang hi Ukraine sipai te dan cha tum na mai ani ati Kremlin ero chuan ti hian a soi vele thunga Putin hian boruak ti dai adu ngai lova tuntuma mi po hi puithiam Patriarch Kirill ngen na wang liu lewani ati anin do laklo to a Russia lamin inka hayan puan po Ukraine lam hian an oi thangam lo ani berhi Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba chuan Russia ril ru chiat zia soyen President Zelensky chuan Christmas le New Year vuak veta inka hai puang turin Vladimir Putin angen fokhania amaro chu December ni somni pali khan Kherson an boma kumtharni khan air strike an nei zui poka chutianga an che chiam nu chuan January ni sari Christmas atan ceasefire puang turin an ron nor vele tathunga hei hi an ril ru chiat zia ti lang tu mai ani tin Russia hian war tactic a khel mai ani theya inka haya puang zetanga Ukrainian force te in ring lo lai tak hi an beile thut du thei bok chuwangin Putin angen na anga Ukraine a om du lo hi handem ngal mai tur chu animia lo mai Russian force ten chetan lak miu lo hi chuan inka na thlen arin om chi lova Christmas chung hian boruak muan a om thei ibei sei puiteng u United States President Joe Biden chuan Putin a ceasefire hi an ngai net mai khopa thok han lak le deu dep adu wang mai ani ati West ram te chuan Kremlin inka haya puang hi chan chini om thein hetiang hian an soya pakhatna chuan Russian te hi mi thatak an ni Russia run ral tu zok chu Ukraine le West ram te an ni tia mi tenan mu theinan inka hayan puang aniang antia apani na chuan Kiev hi sakhothil ngai poimo lo inrem na le mon na du lo tu angalan tir tumna nia an ngai bok tin Christian sakhwa le an puithiam te o po za sak du lo tia vorlar tumna ani thei antiani indona bultan tu hi Russia ni ti hi chu tu man kan la thei ngil lovanga Christmas puala darkar somthum paruklik ceasefire anan puan hian
hei hian Russia hi inrem na du tu angin alan moi tir kherin arin om chuang lo President Biden a soi ang hian Russia hian inbuat sai na hun amamo ni na lang ve rim bok mani lok December ni somthum pakhat khan Donetsk lama Kyiv ka khwa a Russian force tam takan thi khania Russian Defense Ministry point sipai somriat pakuan thiani ti aphalo Ukraine invasion a nikhat chunga Russia sipai thi tamber tumani sipai chung tele politician tam tak chuan Russian military official te andem hle Putin an ceasefire puan nu loka Germany chuan Patriot air defense missile system Ukraine pe ka tum thu apuanga United States point hetiang thu hello puang to khania US ang pokin German hian air defense ba ka armor vehicle po US ruala pek an lo tum ve bokani hetiang hian Ukraine lam hian ral thuam andong deuh reng maya kumsang ni som ni pathuma hi chuan indo na hi tun ma ayan na sadeu zok kan mumai thayani hi ti chuan US election boruak kalzel kanan soilenge Republican lam hian tun thleng hian an speaker tur an la thlang hlei thailo November thla midterm election nei zo ta ka khan Republican Party ten majority an la thei khania khami nuwa US House Speaker tur thlan na chu nili chung zet an beitoa round som pakhat zet vote an thlak to na chungin House Speaker tura be sei Californian Representative Kevin McCarthy chuan ala sual chuak thei tatlat lo mai Republican member somni lion Kevin McCarthy hi speaker atan andu lovani speaker ni tur hian US House member Zali somthum pangazinga vote zanile som pariat amamo a far right Republican Party member somni lion Kevin McCarthy hi an vote du tak lo wangin House Speaker thlan thei ala ni talova House Speaker ma hi chu rorel na kalpui thei ani lo le boka thil hi boi thak ve deu detani House Speaker thlan na hi a hau tak thin hle maya majority seat lak nuwa po speaker hian majority vote amu alangai ta thova party member te anin thurual apoimo masaberani kumsang khazariat somngale parukhan House Speaker an thlang mai theilova thlani lai hunan lo mang ve to a vote po round zale somthum le pathum zet an thlak kwal to ni US history House Speaker thlan rei per tum ani nge Republican zinga hian adu urum zual New Conservative rual House member somni te chuan McCarthy aya Trump omna Florida state atanga thlantlin Byron Donalds chu speaker a andu zo kani Donald Trump chuan ama a chil tu te chu McCarthy chu speaker a vote mai turin ama social platform Truth Social atangin adu thule thataka sarkar na kalpui thuai turin angena mase ama Donald Trump meu point Grand Old Party nuar ho hi a min zori lovani hi hetiang chi never Kevin's ho ang deuh hian Obama hun lai te khan House a Grand Old Party te hian speaker an thlan na Republican Tea Party in an lo in kul rang to ani Republican lammi Matt Gaetz Florida mi chu House member no pang si fel tak mai ni in Democrat thunun House apo ache tha thei viu maya Matt Gaetz chuan McCarthy chu an thlop ngai don lo ti soin minute li zet thua soi nuwa speaker atan Donald Trump karote ati tatlat maya NBC News chuan House Speaker turin House of Representative Congress member atan thlantlin kher ni angai lo ati boka hetiang hi anita nuai maya Trump a chil tu te chuan speaker an puhlui chu da an phut ni berin alang Matt Gaetz chuan political drama chan mek game chu ala top lo ti in Kevin McCarthy chu ne ani ma chuan kan beyang ala ti ta deu dewa The Associated Press AP News na soidan chuan hetia Gaetz an speaker atana Donald Trump a vote chuan mi noi ati za hleni ati
Never Kevin's group te hian thil phut an neya chung zinga chuan Washington DC a sarkar na chu kalphung thar neyan du ti soyen an thil phut an thil kar then khat an tiam theya. The Congressional Leadership Fund te McCarthy kai ruai Political Action Committee PAC te Conservative Club for Growth ti te hinia Congressional Leadership Fund te chu Grand Old Party tan open seat chu na tan Republican chakna nge tur bial himsa a primary election na tan sum man anilovang ti te ni a chu tianga an tiam theyawangin Conservative Club for Growth in ti te chuan McCarthy chu speaker tan an vote thei don ta ni right wing ho te chuan McCarthy chu Democrat ho te tho puina salutuk le inrem siam puina salutuka an puwa an du theiri lol lo until phut zinga House member panga talin speaker du lova vote lak thei ti danan lo nei te chu ti danglam du in eng huna po House Speaker member pakhat chau point speaker du lo na vote of confidence motion apulut thei turani ti te an phut telani Byron Donalds tuna kum somlimi ni mek chu Florida state atanga House member atana thlantlin ni in fake news media ho te hotuk mai Trump achil burtu zalen na thop tu pro life pro second amendment black man ti ania January ni thuma speaker tura thlanna vote som ni lai aron mu ve ta ka wangin mi te nan ngai ven zui ta hleya vote som ni amu ve mi wa wangin McCarthy chuan vote zani le som pariat mutling heklo an buai chho ta zelani anua mi pali chuan McCarthy an vota mase McCarthy hian zani le som pariat chu simple majority ya amu angai sia Byron Donalds chu rising star ang hrimin aron lar chhotan ta a angai dan rum el ul tak mai chu mi ten an ngai ven pha ta hleni kum sang ni som nia House member ata na thlantlin ani khan Freedom Force ti in chak takin left wing ho liberal te anon pe chowa kum sang ni som pariata Democrats zinga the squad inti Muslim mai che pathum telna ang deuh khan Freedom Force Paul hian thoman lo nei ring hle to thina ni Byron Donalds hi anu single mom ni in anu chuan har satakin a en kol salient vea Brooklyn New York a cheng thinin Donald Trump thlop burtu ani anti-abortion ni in Brogan ania ahun masalama chuan ganja marijuana ang te awangin tan ina lo tang ve to a tham na te alo be to a drug charge ni in chuta tang chuan anun alo in thak danglam chowa sumdong mi atangin atopa politician aron ni chho ta ni kumsang ni som paruk khan Florida State House member chu Tea Party Republican anga chu in atling talova sang ni som ni kuma Republican Party primary election ma in ne takathantlin ani vele ta a Florida's 19th district atangin Democrat Cindy Baniai at ne ani Kevin McCarthy hian party member te ador kwal vele meka vote mamo amu thei talovani vai chuan Kevin McCarthy supporter Steve Scalise chu speaker chu thei tura be sei ani tin Jim Jordan point tuna member helmek som ni te thlop na amu sareng to a speaker chu thei tura rin kai ani ve mek bok House majority an ni ta hima speaker than chuanan hun lo du rei deuh po ni sela Republican Party ngai na tu te tan alom om ve hrim thove Saudi Arabia chuan oil man ati niam ta thut mai China rama hian COVID-19 adar le meka chumi in a ngong travel restrictions rang awangin oil demand atla niam lo thei talova heiwang hian Saudi Arabia chuan Asia le European ram te tan oil man ati niam ta ni Saudi Arabia oil za somruk zet hi Asia rama lut ania China Japan South Korea le India te hi leitu lian buyer lian te anni
February thla tangin oil man bi thliat thar hi man tran ani dona Russian oil market a ngong ve thei dona ni Saudi Aramco company chuan barrel khata US dollar cheng khat le poisa somriatin ati niama kum sang ni som ni pakhat November thanulama oil man niam ber tum alani kan rampo ngong tura ngaila oil man atlak deu kan bai sei phot don nia khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan ti chu thei chu ni a ngai khatu zong zong ten atop thlengin min lo mai khak saka in chunga kan lo me